Poštovani gledalci, dobro večer. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Prilikom napada korišteni su vazdušni prostori Hrvatske, Mađarske i Albanije, obaveštavaju vojne vlasti. Vojne snage Severnoatlantske alijanse po diktatu i interesu svjetskog policajca Sjedinjenih Američkih Država, a za račun šiptarskih separatista i terorista, grubo su narušile teritoriju suverene Jugoslavije i brutalno ugrozile živote njenih građana. Vojska Jugoslavije preduzima sve mere odbrane i zaštite. Operativna spremnost i borbena gotovost su na najvišem mogućem nivou, a raspoloženje i motivisanost vojnika i oficira je besprimerno visoka. U jedinice Vojske Jugoslavije masovno se javljaju dobrovoljci za odbranu otadžbine. Vojnici, bio sam u izvidnici, UČK je blizu. Specijalci iz 63. padobranske brigade za mnom. Vas trojice ćete ići ovuda. Snajperisti ćete čuvati, a ti pucaj po njima. Razumem. Vas dvojica ostanite ovdje i ja idem po raketi bacač. Razumem. Eno ih, da li ih vidiš, krenuli su. Vidim. Ima ih mnogo. A vi mi čuvajte leđa. Idem ja sa tobom. U redu, vas dvojice krenite levom stranom. Ja ću vam čuvati leđa. Dole u rovu vojska će pokušati da se brani. Ne znam da li će uspjeti, ali čuvat ću ih. Idemo. Krenite. Idemo. Granate su prijake, moramo da se povučemo. Moramo ići naš biro. Nećemo dugo izdržati ovako. Doneo se raketni bacač. 7-1. Pokrivajte me! Idemo za njim. Snajperista! Moje! Imamo ranjenog!
Vrhovni štabe, da li se čujemo? Zarobili smo nekoliko neprijateljskih boraca. Imamo jednog ranjenog. Pošaljite nam pomoć.